Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, f'dan il-programm persibna inkomplu nitkellmu ma' Ċikku Di Giorgio tal-Fjuri. Darba imma ħan nitkellmu fuq l-għana tal-fatt. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt kien semmilna ħaġa żgħira u jiena kont wettu li nerġgħu niltaqgħu u nitkellmu fuq hekk. Fil-fatt illum aħna mhux biss ħanisimgħu jitkellem, ma ħanisimgħuh jgħannilna żewġ fatti sbieħ li għamelu stess. Ċikna dik merba u fuq l-għana tal-fatt ħan nitkellmu llum. Suġġett li żgur għal qalbek u naħseb wieħed mill-kontributi kbar li inti tajt fl-għana b'daw l-aħħar 20-30 sena. Qed ngħid 30 sena jinġiek qed nisbalja u qed tajjeb. Kemm ilek tannih il-fatt? Il-fatt ilek 30 sena nagħnnihom. Tajjeb. U tiftakarek li ma kien l-ewwel wieħed li għannejt? L-ewwel wieħed li għannejt kont semmejtu meta sib tarbija. Sewwa. Interessanti dan. U dan it-tifel kaċċitu ommu, it-tieni wieħed li ktibt. Sewwa. Ħalli nitkellmu fuq l-ewwel wieħed. X'wettillek semmejt l-ewwel wieħed tat-tarbija? X'inhi di? Dak ġietni idea ta' parsi molt għal kaċċa tal-fenek. Sewwa. U smajt bħal biki ta' tarbija. Sewwa. Mort nara fejn kienet insomma u biru fil-fatt smajt sib tarbija veru. Tajjeb. U bqajt insomma nanni fuq li rabbejtu dan. U battu l-iskola mbagħad xi ħadd qallu li mhux veru aħna mhu missieru. Sewwa. U batta għas-serq. U fl-axħar qabatu ħalek dak li kien ħaqqu, tifhem. Din interessanti l-istorja bħala fatt għaliex anke f'pajjiżi oħra anke fil-Mediterran insibu min kolħob jitkellem fuq stejjer bħal daw. Irridu nagħmlu differenza mill-bidu li l-fatt tiegħek mhuwiex l-iktar dak li ġara veru, il-fattwali, imma l-fantasija. Il-fantasija, fantasija. Tiġi kadija u tikteb fuqha. Kważi ġifieri donnu iktar ikollok biċċa xogħol kbira x'tagħmel minn wieħed li għandu l-istorja quddiem mhux veru. Verità, għax toqgħod attent li ma taqax f'kontradizzjoni. Sewa. U tittara kif sa teħles mill-persuni tkun daħħalt, tifhem. Però jiena ngħid il-verità, aktar inħobb nikteb hekk fuq immaġinazzjoni milli fuq il-verità. Għandek xi raġuni partikolari kien important saqsik? Inħossa hekk, pereżempju li ktebt fuq il-verità. Kienet it-traċedja ta' sħabna nħaddiema ta' dokja. Tarasna sewa. U għannejt fatti ieħor ta' ħalluqa ta' żmien il-gwerra. Sewa. U dak qaqqas ktibtu jiena, dak parti minnu ktibt jiena. Min kitibulek in-nofs tiegħek? Dak kien kitbu il-ġimmi ta' ħalluqa Ġimmi Kamilleri għalli. Sewa. Il-ġimmi kont ngħidulu l-ġimmi. Ma il-ġimmi kien għanni fuq tonqis qed għandi spiritu pront ngħidu. Sewa. U jiena għannejtu fuq il-minore. Sewa. U stess kien ħafna pjaċir ukoll bija. Sewa. Issa inti li kien ħaqqu. Iva, issa inti meta kont dek żagħżugħ, tiftakar il min kien jagħmel tal-fatta u Malta, speċi tajtarra dak xi kont tisimgħu kemm għandu kif leħnu jintelaq tajjeb, il-dak ikun jimi tajjin. Jiena niftakar pereżempju Pawlu Sajkar kien jagħmel tajjeb il-minore. Sewa. Pawlu De Gabriele kien jagħmel tajjeb ukoll. Il-ġimmi kien jagħmel, Ħindi tal-Mosta kien dak kienu jagħmlu. Sewa. Kellhom leħenhom adattata għal dal-għana. U inti temmen li barra l-poeżija tkun magħmula sewwa, anke leħnek irid joqgħod. Trid tagħti dak l-aċċent li jkun mistħoq qed tifhem. Mhux ngħidu aħna tagħni isek ċass. Trid tagħti dak l-aċċent fejn dak l-istrovi jkunu jinħassu. Ittihom dak l-ispint, tifhem. U aktar jiġi varjat sabiħ tagħmel hekk. Ħalli issa nisimgħu għandek għani sabiħa ħafna, inti semmejta tifħira lil Mulej. Kemm ilek ktibta l-ewwel ħaġa? Li ktibta forsi sentejn. M'iniex li ktibta xi sentejn. U kif ġitek f'moħħok hekk? Kont qiegħed waħdi hekk il-garaxx u hemmhekk il-biċċa kbira nkun, qed għaliex dejjem nagħmel fuq ħafna affarijiet. U ma nagħmilx xi ħaġa pereżempju li titħol reliġjon ngħidilha qed tispeċjat għaliex dejjem nagħmel l-istess. U qatt ma naħan semmija tifħir il-Mulej. Sewa. U bdejt pereżempju nimmaġina li kieku ma jkunx ħina Talla il-bniedem ma jista' jagħmel xejn. Tifhem il-ħlejja li ħalaq il-bambin vulġieri.
U tibqa' sajr mbagħad dik l-immaġinazzjoni u tidħol fil-font imbagħad qed tifhem. Kważi inti iktar li ċikku iktar huwa l-bniedem, għax jiena ġa smajtu dan u ġobna ħafna kien. Il-bniedem li jingrazzja l-Alla għal ġid kollu jagħmel fi żmienu. Dak li jkun qed jagħmel miegħek u nammettu nisbaljaw kemm nisbaljaw ma fl-aħħar tiġi nsek iku ma tkunx il-ħnina tal-Alla, ma tagħmel xejn u ma tkun tiswa xejn. Sewa. Ħalli nisimgħu daqsxejn waħda.
تعشق بدك صحوبية داون تقلع حلية تياك الدنيا بيوم مملية سيب لايشن تحكم لا سفرين فوق يتطيروا بشانا صبيح يعنولك مولاي داون فيك شوكم تحكم اللي اسمك اشتاقوا لي فحرولك حديك ما نوجبوش مولاي دايما تافيك نحسب شلتو بزن انحس فيا ناجي لي وجايتك نشكي وانحس مستحيا احنا ليلك شي ما تعينك ما نفهموش في الكبر ديك دعوك اليوم شكيك نمت
meta aħna nonsow bijak namlu għari mill-annimali. Dajfin ġelis bali għajna jien nispiċċa b'dejn id-darba naf li ma jixraqlix somni taħt il-ħarsen tijak nitolbok ma tinsinix. Mela, ċekka unek, min ija tidoqlok? Għawnak ija tidoq Kalċidon. Bella. Bella. Ta' mustaċċa ġveru. Ta' mustaċċa, it-tifel tijaw. Mark. U Willi. Saliba. Saliba. Tal-Black Soros. Issa naħseb jiena meta tmur tanni, inti kemm il-darba kont mistieden barra minn Malta, meta tmur tanni poeżiji bħal daw il-Maltin ta' barrek, x'jgħidulek? Jilqawhom tajjeb ħafna, jena niftakar darba dal-fatt tat-tifel kaċċitu ommu. Għannejtu Sidni. Sawa. Anka kien hemm inqabeż l-odmu nisa speċjalment għaliex taf inti l-ommijiet aktar iħassu għat-tfal it-tifel. Alla meta bdew jisawhom dik il-moħrija li kellu dak it-tifel minn ommu. Il-qalb tal-omma taf kif inti tħossu kien hemm anke minqabeż l-odmu. Dan issa minna ftit ieħor qed nisimgħuh. U ngħidlek is-sewwa kien hemm mistaqsien jekk hux veru da jew le. U jiena ma nħobbx nikdeb għattilhom le m'hemmx verità. Ma dak huwa kumment sabiħ ħafna għax tant għamiltu tajjeb li qisu li jaħsbuh li ġara verità. Tajjeb. U ħan nitkellmu ħaġa żgħira u ma niġu għall-fatti wkoll tiegħek. Kemm il-darba mort anni barra minn Malta inti? Jiena tlajt 3 darbit l-Awstralja. Meta kien dan? L-Awstralja darba tlajt 21 san ilu. Kien fit-78. Ftakar. 21 xakkiġa. Sewa. Mbagħad tlajt fid-design, fl-annu design, u tlajt fil-95. Sewa. Tlajt l-darbiet. U dana għax trid inti jew kellha xistednuk? Le, dejjem kont mistieden. Sewa. U dejjem kont mill-qoħbol dieri. Mill-każini temmek, hux veru? Hemm glab seħem, pereżempju St. Albans, hemm Sydney hemm ukoll. U bħala programm tagħna, dak inti kif tgħid inti jew kellek kif jorganizzaw li huma? Jorganizzaw huma inti ma ssibx il-kaptu kieku tara kollox stramp qed tifhem. Però huma jieħdu ħsieb, jieħdu interess u jibdew jorganizzaw. Allura tgawd inti u jgawdu huma. U x'għamli tagħna tanni hemmhekk? Għandna spirtu pront għannejt għaliex kulħadd jixtieq li jkun għandi sija miegħek. Mill-għannejja. Mill-għannejja temmek. Ta' Melbourne ta' Sydney, jew fejn tkun, jew kull fejn tkun. U mbagħad pereżempju jgħidlek għamel porozija. U tieni għamilt waħda serja. U tieni għamilt xi waħda li wieħed jagħmel ċajta ħafifa biex in-nies titħak qed tifhem għaliex. Għax iridu ngħidu hawn. Importanti dik li tagħmel ċajta ħafifa importanti.
rridu ngħidu li l-poeżija li ngħidilna tifħir il-mulej għalkemm veru hija narrattiva, però mhijiex eżatt storja, fis-sens ħa nisimgħu minn ftit ieħor, jew inkella bħal fatti ta' inti. Jiġifieri għandu differenza bejn l-għana tal-fatt veru u l-għana immaġinattiv kif ta' inti. Mbagħad għandek bejn il-poeżija immaġinattiva għandek għażla oħra bejn dak li huwa speċi deskrizzjoni narrattiva mod sempliċi mbagħad l-istorja bħala fatt. U barra l-Awstralja fejn mort? L-Awstralja mort Melbourne. Barra hemmhekk fejn mort x'imkien ieħor? Iva, barra l-Awstralja mort 4 darbiet il-Kanada. Hemm aħna. U meta kien dan? Il-Kanada tlajt fit-87. Sewa. 88. Hemm aħna wara xulxin ħanina. Mbagħad tlajt 91. U mbagħad tlajt fis-96. Jiġifieri għad baqgħu dien semmek. Hemmhekk hemm dilettanti wkoll. Għannejja hemm ukoll mhix foldiri għannejja ngħidu aħna ta' klassi kbira, ma msi kan jagħtu pjaċir bejniethom u jkomplu miha kif hemm. Għax inti jkollok bżonna minn għaliex ta' waħdek minn tista' tagħni. Mela. Allura tkun raġel u tagħni li tikkumpanjahom pereżempju biex kulħadd jieħu pjaċir. Ġifieri inti hemmhekk allura il-Kanada l-ħaqtu l-Karmnu xwier bin-Namru. U għannejt miegħu hemmhekk anke Detroit għannejt miegħu dak. Sew. Dak l-ewwel ma għannejt għannejt Detroit miegħu jien. Sew. Ħadni fil-glab tal-Maltin. Tamma lesti li xnikol biċċa ċerfa, niftakar. Għax kien jiddiretta bija. U pa flax jemonna nannu. Ilu. U ċertu għed Wiji. Le l-ħoħ ma ħaqtux jemmek. L-leli ma ħaqtux. L-leli ma ħaqtux. Pero l-leli għannejt mija għawdex. Sew. Imma Detroit ma ħaqtux. Sew. Xtejdinna fuq il-Namru, għax dan huwa kartu interessanti, tlifniħi ħasra. Kellu kalatru li jiġbdek, kien ċajtir. Janni għana onest. U l-aktar li kienu ħobb janni fuq il-nisa per eżempju, kemm nħobbkom il-nisa u da. U tiskanta, darba minnom konna Toronto. U għadni ċajta mija, u faħħan nisa, u jen maqdar il-nisa insomma. U tiskanta kem dawi ċaxpulu. Ba fl-axħar għani xtiqa tiġi wahda tbusni, ma kienx hemm marren ma taraċi tbusu fuq il-palk. Kellu dak il-kalattru, jiftaħ idej għadni. Kellu kalattru sabiħ. Mill-ismajt fuq jien naħseb kien iħobb jiddramatizza. L-għana tiegħu veru. Ħafna. Tajjeb. Kellu dak iċ-ċajta jekk pereżempju daħqak, li kien ta' min ħobbu. Naħseb jiena mill-aħħar esperienza li kellek il-Kanada naħseb jiena id-daq tal-prejjem tal-kitarri niżel ħafna ġveru u anke l-għana madux b'saħħtu. Donna tal-kitarri u l-għannejja jisom fixklu bejnietom biex ngħidlek dak ma ċidoq kjanni dak. Liħor ma ċanni kidoq dak. U l-aħħar li tlajna jim it-tifel. Kenna problema fuq hekk għaliex tal-kitarra ma ċidoq il-dak. Liħor ħalih u kważi weħelċin ukoll minn ma kelli ħtija. U tfixklu hekk u kienu jieħdu sija pjaċir bejnietom u waqfu. Naħseb jiena li fl-Awstralja ma baqax barra minn Malta bħala għanax il-Kanada niżel wisq. Il-Kanada ħada allura, anka l-Ingilterra per eżempju, meta tlajt l-Ingilterra xina. Iva, jidinna tlajt nanni u koll l-Ingilterra. Kem ċerba darbiet l-Ingilterra nanni. Meta kienu daw, ċek? Dawilom 15 u 17 sena. Ilom 17 sena. Konta għannejt Whitechapel, għanna xi 3 darbiet hemmhekk. Għannejt Wandsworth, u Islington. U darba għannejna pub tal-Ingliżi, Wandsworth. U tiskanta l-Ingliżi li kien misfax kellu isfel fuq. L-inna tal-lana fuq biex nandu kellu sala fuq. Kull minn kien isfel, l-Ingliżi b'kollox kollha telaw fuq. Jufmu ma jufmux telaw Alla-vorja ma jifmux. Alla-vorja ma jifmux. Tiskanta kemm bida ġej xorb u niftakar li il-boss għalina l-aktar ġurnata li għamel business. Dan huwa l-prova, mhux kif jgħidu xi wħud li l-għana barra minn Malta għandu futur. Mux kif għaw min. Għalissa l-Ingilterra ħadaqqa taħarta l-koll. Għax kien doq primmiet. Eżaddik. Kien hemm għannej mux ħażin Giuseppe, kont konna sibu Giuseppe Pisello. L-ħjar għet li kienem, mitu kol miskinu. Dum għalli jaħfillum. Allura mbagħad ma jkunx hemm min jieħu interess. Min jimbotta bil-fors. Min jagħti dik l-imbottatura.
U l-oġġett imur lura. Jiena ġek li ngħid wadan li meta wieħed imur anke ma jkunx hemm Maltin li jdoqqu u jgħannu, però meta jmur u jaf jesponi nifsu sewwa kapaċi l-għana juriex bħala kultura tagħna b'saħħitha daqs l-għana ta' ħaddieħor. Jiena nifhimha din u nemmen fija di anzi. Għaliex mhux jinbiss lajt għall-għana barra. Allora meta jtellaw lili, kulħadd ieħor u ħadd ieħor ġew jtellaw rajt. Sinjal li qed ikun hemm progress fihom l-affarijiet. U l-affarijiet qed jintoġbu. Għaw ħafna għannija tellaw l-Awstralja u l-Kanada. L-Ingilterra ma nafx. L-Ingilterra naf li darba tlajt ma Zerem Mifsu tal-li ħaffillu. Ta' Vestru. U darba tlajt mal-Kalora u darba tlajt waħdi. Imma polġeri kiku ma jkunx hemm interess mill-Maltin fejn ngħidu aħna l-Kanada u l-Awstralja, kum ma ġewx tallawk. L-aħħar kelma ċek qabel nisimgħu l-fatt ieħor, l-esperjenza li kellna flimkien u inti u żewġ għannija l-oħra Calcio Vella Deni u l-isgej Mikil Kombo f'sitta xhur ilu meta morna flimkien it-tiri Sardinja. U hemmhekk aħed titkellem inti milli jiena kellek laqa fenomenali mill-kbar. Hemmhekk jiena nħoss sodisfazzjon kbir li morna hemmhekk. Memorja li ma stax ninsija, għaliex kien organizzat tajjeb, l-għawna tajjeb, u ma nistax ninsa meta kont qed nagħmel il-forozija jien, dawk l-applawsi jekk fdew ġejjin. Għamilt kuraġġ ta' survi jom dawk kien. Għaliex kien hemm kollox komplut biex ngħidlek. U dik li il-porozija qalbuha jew insomma konti inti s-surmas tagħha dik li qdifta. Kienet interessanti ħafna. Għalek kif qed jippjana sewwa. Meta tqasmu l-kotba. Kienu jafu x'qed ngħid jiena u aktar ħadu interess. Però mbagħad ukoll niftakar fl-isfida li għamlunna. Tal-għana fuq il-kelma. Ituna l-kelma mnannu fuqha. U naħseb dik kanku ma li apprezzawa. Għajmithom ħafna dik. Ħafna. U l-għanja la bol mliża monna tajjeb u kollux. Ma nistgħux jingergu għawna tajjeb. Konna trattati tajjeb. Ħalli s-saċik bħala l-axħar silta tijak nisimaw il-fat li dan huwa il-fantasija, kifet inti l-ewwel, imma fl-istessin ukoll għandhom il-veru. Tifel kaċċitu għammu. Hawnhekk ukoll ħajdoq Calcio Vella, però darba ħajkun hemm bintu Denise Vella nieħdu gost aħna li jkollna kitaristi nisa u se jkollna wkoll il-mose qasa tal-Lusi. يطلعوا فتش نور البرة لا تحلنيش نراقب عينيا معليش نحويتك نحيلك حال السكن عبدك تحت ايديا يا حلل فلوس العطم لي مرجيبهم من فين ادين معلش يا كان فوقهم كلها من فوقك مرمردين
10 سنين مش فارو والفلوس راح تملك انتي ادم تحسب حزين يانا معنديش من يلقاني إن النت تياي ميتين يا الرباوي سيد لاندي كل ايدين السفرين شيء ما ينفرتاني هم جوز يتغالب تستدوم حبوات ونادم عاشر ما نفتح لكش 10 سنين لك حبتني مش كنتك كنت عليل مردكش زياد جداري عشان انك عندي ما تعرفنيش قلبي راح رايت الراجل جحل فرس الفلوس وسيرة أملك عشمت عداو هاي جول كاميرا الكشاشن كل اللي بملك تنفمش للداك الراجل هلال اشتاق راجل يستمعنا يدخل الدرج حبنا يعطينا الفلوس ويتمعنا ذاك راجل يا يرسبتك كان الناس كلها يعرفوا ليك كوما وقف شمعنا يلو وانتي بعدين الجوع دحرت ليلو كتشيت ليلي سوات كل يوم إلى تاتي البراق بالجاخوف طلبتك عنك بالجوع إدات حالي ذاك الراجل مش مسيري البرا الجاك
البرباد لا يتجرر يشربوا يسكر مع الحبيب قبل يخرج كان يعيرني يطلعوا ويقفل البيت مصري كان يزمبلاري فوت مقدرون ما يشرحلوش كونوا نستوى تسوى اللي كنت ما سيالوش كان من دفعة رانك انجراتا للناس كلها الريت نوري نسرك انت حبك وانت قريت بالتدوري مسرك دايم حارني الفاروق يلم اللار إما فلاح حربان يقولوا سقيتو تلاتة تعال المرار تاكل مامي يقولوا حنينة مني ما كلوش إما صفلا حار حلست منه مثل سكار وما بكيتوش قلبك أرمين تتقرأ نسب حالك قادروش رتل المسير وبتشيلي احنا لك ما نحفروش كتجيو ينا سير نارك زيت ما نجيش إن حلت جينا السما يكني جنين أسبت مليش
Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.